میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستان پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرین او ناسکرین دبه حسکرین سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان نازیز صحبت خوی سیر نبی ایرو انشاءالله دواره حلف الفضول امی بکن. دو صحبت آخوی بوریده ما بحثا حرب فیجاره کربون. ایرو جیه گو امانه امی صحبت آخوا بردوام بکن. بله جیانا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلمی جویلادت حتانی بیست و جی بیست جی حتانی آوا کرنا دولت براستی جیانک بروشه ده هر وارد جیانک گوج امتا اسلام ره و ببا مستره و نمونه اه ایرو جیاناوی بریار رسالته امت صحبت آخد بحثا حلف الفضول بکن. حلف الفضول براستی جی دجینا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ده جه کیوی بروشهیه شخوا باجار مکه جبره ده جیه امینتی آشتی و خوشی و حضوره بو هی اف روشا مکه جدما حضرت ابراهیم علیه السلام دست فکر بو و حتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بردوام کربو. میوان بیت الله یی گوب ارمانجا حج دچون مکه و تجار گوب ارمانجا تجارت دچون مکه دما داخلی حدود حرم دبون براستیجی خو د اتمسفرا اوین و خوشی ده حستکرن باش دزانین گو تو zarar و زیان نای سرمال و جانوان دوی واریده خدای تعالی شیرت لی انسانا کربون لی انسانیت کربون دمک بریا نبوت جی اف امینتیا مکه لسرگل عرب بردوام دکر روژه که ظلامکی بناو زبید جی قبیلاک عربا مال تجارت دبه مکه دفروشه آسی کره وائل چند روش در باس دبن اف ظلام تجار حقی خوش آس تخوازه بس آسی کره وائل پریوی نادیه اولی آسی دبه اف مروفین بناو زبید هر چقاس لاوای آس دکه دکن که آس پریوی نادیه پشتره اف ظلام دچه با گلک سروک و اشراف قریشیا دخوازی و اشراف قریشیا حقی ویج آسی کره و البسینن بس تو کس دوی واریده آلیکاری آویناکه ده داوینگا داویده روژه که اف مروفن بناوه زبید به دست سبه آویتنا تاوا سبه ره دچه سرگریک ابی قبیس و بدنگکی بلند لاوا و گازی دکه لاوا و گازی دکه دبیجه گلی قریشیا ظلم لمحاتی کرن
حقیمه د باجار ود هاتی خوارن قی کسکی گودوی باجاری ده وره آلیکاری آمه بکه تنهیه لسر بیستنا وی دنگی اشراف قریشیا نخاسم دناوا اشراف قریشیا ده مام رسول خدا زبیر کره عبدالمطلب دچه مجلسا دارندوی لحب دجوینه و د دربار استندنا حقی وی زلامی ده به هف دشیورن پشتی شورک درش اشراف قریشیا قرار ناددن قرار اشراف قریشیا ev bun جنها اوبشون ده ego zulüm lebekirin çi jimekebe çi jidervi bajarı mekebe lazım halk meke de her varide de hemi mijarade alikariya mazluma bugün ego zulme beki çiş kavmeme çi jiderva kavmeme be yani çiş halkı mekebe çi jidervi halkı mekebe lazım امتف بهورا لهمبری وی ظالمی مقاومت و برخدانه بکن و د قرار وانی داوی دجی دگوتن لازم حقی وی مروفن بناوی زبید جعاسه کره وائل بستندن و حقی وی بیدان براستی قریشیا قرارک بروش دناوا خود استندبون قرارک گوه بظالم آره bu koledarlar mücadele bikrana dinava xwedestende bûn. Şixwe ev qirara Qureyşiya hey ji dema Qusayê kurê Kilabî godema meclisa darindewê ava kir di asasê vê meclisê de hebû. Feqat demdem ev qirar nedihate tetbîqkirin. Yan jî ev qirar li ser xelqê mezlûm û belengaz dihat tetbîqkirin. Fakat لسر گلک اشراف و سروکا لسر گلک انسانی خوی عشیر و قبیل و مالدار ندهات تطبیق کرن احب تشبسا زبیر کره عبدالمطلب او قرار اساسی گود مجلسا دارن ندوی ده جبری ده بو دیسا دمجی ادبجام بو دیسا لسر ظالما او قرار هات تطبیق کرن و پشتی استندنا و قراری مجلسا دارندوی گازی هنک خورت قریشی دکن دشیننا با عاصی کره وائل حقی وی زلام عرب جا عاصی کره وائل دستینن و تسلیمی دکن اف زلام بناوی زبید بدلکی خوش جباجار مکی ددره و ودگر ولاتی خواه براستی تماشاوانین عزیز د آواکرنا دارندوی ده اساس نیوی قانونی هبون دهندر وان اساسا ده mücadele bzalimar jiberi de hatibu bikar anin de meclisa darindewê de fakat de demek Resul-i Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ömrî wî di naveyna 17 salî de bû dema got ev qirartê stendin Resul-i Xuda sallallahu aleyhi ve sellem jî bi apê xwe Zübeyr diçe darindewê tevlî vê yekîtiyê dibe bi zimanê Erebî ji vê yekîtiyê re tê gotin Hilful Fudûl bi zimanê Kurdî ji vê na re tê gotin yekîtiya başa û ji xwe bi Tirkî jî jê ra dibêjin Erdemlîler îtîfaqê. Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem umrê wî 17 salê diçe tevlî vê yekîtiya başa dibe. Bi rastî di bajarê Mekê de kevneşopiyek ji dema Qusayê kurê Kilabî got hatibû danîn û dihate meşandin hebû. Li gorî wê kevneşopiyê însanê got daxilî darindewê biba nexwasim got darindewê de tevlî stendina qirar nabiba divê got yan ji eşraf û seglawa ba
yan gelek maldar û dewlemend ba û yan jî umrê wî di ser çilî re ba. Mirovên got umrê wî di binya çel salê re ba nikarbû biça tevlî vê meclisê û qerarê vê meclisê biba. Fakat Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teqdîra xwe da umrê wî 17 salê diçe dikeve darên nedwê û di dema stendina qerarek li hemberî zulmê cih distîne Resulê xwe da. Di demên piştî nubûwetê de dema gopirsa vê yekîtiyê û pirsa tevlîbûna wî vê yekîtiyê jê tê kirin, Resulê xwe da sallallahu aleyhi ve sellem di vê derbarê de ji eshabê xwe re wiha dibêje. Dibêje bêguman ez tevlî apê xwe Zubeyr umrê min 17 sal bû li mala Abdullahê kurê Cûdan yanî di meclisa darên nedwê de ez tevlî yekîtiyek wiha bûm. Ew yekîtî li ber dilê min ji sed devê sor jî hê şêrîntirin. Wallahî îro jî dîgel nubûwetê dîgel got ez bi nubûwetê hatime erkdar kirin, ez bi rîsaletê hatime müşerref kirin. Îro jî dîgel vî qasî got gazî min bikin ji bo stendina qerarek wiha bêguman ez ê bilez herim tevlî vê meclisê bibim. Temaşevanên ezîz, di gelek sohbetê xwe de em dînin ziman, em dibêjin jiyana Pêxemberê İslamê ji wîladetê hetanî hicretê û ji hicretê hetanî bîsetê, ji bîsetê hetanî avakirina dewletê ji me re mestere û numûne ye. Bi rastî di vê tevlîbûna wî yekîtiya başa jî ji bo me nexasim ji bo gelê Kurd numûne nîberewş hene. Resulê xwe da sallallahu aleyhi ve sellem li hemberî zalimê qewmê xwe derketiye. Resulê xwe da sallallahu aleyhi ve sellem di destpêkê de bi zalimê qewmê xwe re mücadele kiriye. û di vî warî de înşaallah di sohbetê xwe yî pêşerojê dema got bi rîsaletê tê erkdar kirin, ev her bû mücadela di nabeyna wî û qewmê wî de hê gûrtir bûye. İnşaallah wêna sohbet em ê bênine ziman. Rastî di vê tevlîbûna wî yekîtiya başa de ji hêla rakirina zulmê Resulê xwe da hê di xortaniya xwe de di nûhatina xwe de gîretkêş bû. Ji bo rakirina zulmê, ji bo mücadela bi zalim û koledarar çi tifaqê Qureyşiya yî goçê bûne em dibînin got Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem di nava wan tifaqa de cih stendiye, di avakirina adaletê, di muhafazakirina bajarê Mekkê de, di muhafazakirina Beytullahê de Resulê xwe da beriya nubûwetê jî ji temamê Qureyşiya gîretkêştir bû û di vî warî de jiyana wî beriya nubûwetê bi van hêjayê bi qîmet hatiye xemlandin. Bi rastî Resulê xwe da Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beriya nubûwetê hê gelê Ereb Qureyşî dema got di nava kufr û şirk û cehaletê de xerq bibûn, di nava kevneşopiyê şirkê de xerq bibûn, Resulê xwe da sallallahu aleyhi ve sellem têkilî van urf û adetê wan nebûye. Di nava Qureyşiya de ji berê de emîn, ewledar û bawerdar dihate dîtin. Emîn, ewledar û bawerdar dihate qebûl kirin. Heta
23 سالیا عمری وی ده قریشیا لقبکی هری به روش لیدانینه بله لقب امینتی خلاتی وی کرنه چونکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بریا نبوت جی انسان کی امین و باوردار بو قد بی ایخانت آره بی امانت آره ایخانت ند کرن قد درو ند کرن بکیرا تیکلی بکرا تجارت بکرا حواله خواه محبه خواه ری حواله خواه ند خاپان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بوی اخلاق خوشی ده دل گل قریشی ده تخت آوا کربو رسول خدا گلک اشراف و سروک قریشیا گلک دولمند قریشیا دیگل به باوی خواه به برای خواه به عرض و عیال دهندر مالا خود باور ندبون چه آلاوی وان چه فراغی وانی به قدر و قیمت هبا دبرن تسلیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دکرن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جی دما گو خودی وان امانتک تسلیمی دکر لباوی داتانی جمالی خو بچیتر جمالی خو بیتر مقاتیل وان امانتا دکر و چاغا خودی امانتا دخست امانت وان بساغی و سلامتی تسلیمی وان دکر جوه هلیده راستی جی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دل قریشیا قزنش کریه دل وان ده تخت خوی امینتی آوا کریه وشخوا قریشیا اف لقب خلاتی وی کریه بله عمری وی 23 سالی بویی قبیله قریشیا لقب امینتی لحضرت محمد صلی الله علیه و سلم کرنه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اف امینتی آخوا اف باورداری آخوا اف سوزداری آخوا اف دلنزمی آخوا براستی بریا نبوت جی محافظه کریه دوی واریده خوره دایه ده باجار مکه ده و به ریدان آخوا جگل مسلمان ره نخاسم جی دعوتوان اسلام ره بویا مستره و نمونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دما اصحابی وی تب جمکه هجرتی مدینه دکن گلو چما وی هجرت نکریه راستی جی بسدم گو امانت قریشیا فراغ قریشیا یی بقدر و قیمت فراغ وان قریشی مشرک بقدر و قیمت لباوی با امانت هاتبو دانین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دپی تبع اصحاب خوره هجرت کریه دوی واریده علمای اسلام دبیجن دبین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میناک قبطان گمیه که گوچاوا اول روی دهندر گمیه خود دما گودگهج ساحل اول روی دهندر گمیه خود بسلامتی جهندر گمیه پیاده که پشتر قبطان پیاده به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جی اول اصحاب خب سلامتی جمکه درخستیه پشتر وی هجرت کریه هرچقاس علمای اسلام و حقیقت بیان دکن جی دیسا جی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جبونا گو امانت مشرک قریشیا بگهینوان براستی دپی تبع اصحاب خوره هجرت کریه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قد با امانت ره ایخانت نکریه ده درجیا جینا خوده المقابل وی دیگل دجمنی وی بون دیگل نیاری وی بون دیگل ده جبهه ده قستا کشتنا وی دکرن دیسا جی وی با امانت ره ایخانت نکریه ده حربا خیبره ده
دما گوشوانکی یهودیا تبلی کریه پزه خوا تیبا رسول خدا دبیجه یا رسول الله از دخوازم ایمان بخدا و رسولی ببینم رسول خدا جی و اف شوان چاوا ایمان بینه پشتی گوجه را بیان دکه شوان دبیجه از چی بکم جوی پزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دبیجه شوان وی پس اف پس لازمه بگهیجه خودیه خوا چونکی اف پس به امانت لباتنه تو نکاری ایخانتی بوان امانت عربکه تماشاوان عزیز لهله که ارتشا اسلامی لهلا ده ارتشا یهودیا اهل ایمانی دروجنی زور و زحمت دروجنی تنگ دادر واسبن قوت و خارنوان جبنی قدیایی حتی اصحاب کرام رسول خدا و اصحاب خدای کرام جبرچینا کفر بزکی خو بگریدانه کریک پزه یهودیا تبلی شوان خو حاتی برلنگوی شوان ایمان خدا و رسول بیانیه رسول خدا جی دبیجه شوان لازمه افز بگهجه خودیه خو شوان دبیجه یا رسول الله از چاوا بگهینم خودیوی رسول خدا جی شوان را دبیجه هنکی پس دحف بده هنکی پس باجو چند کور الپی پس باویجه ببیجه ازنا خدا بگهجم خودیه خو و پس کریه پس هر بردریه خودیه خو براستی دعوتوان اسلامی حتی تمام انسانیت لوی اخلاق پیغمبر اسلام عجب مایی دمینه لوی اخلاق پیغمبر اسلام گلک عجب مایی دمینن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به امانت دجمن خورجی ایخانت نکریه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به امانت مشرک آره به امانت کافر آرجی ایخانت نکریه او دما گو وقتی هاتیه جه اصحاب خورجی گوتیه نبی هون به امانت آره ایخانت نکن تشتی گو امانت هات دانین لباوه نبی تکلی وی امانتی نبن ولو ای مقابل و نیاری و بجی ولو ای مقابلی و دجمنی و بجی با امانت آره قط ایخانت نکن و رسول خدا ده درجیا جیانا خده اف حقیقت محافظه کریه بسدم محافظه کرنا و حقیقت دل دجمن خوشی قزنش کریه ده دل دجمن خودشی تخت آوا کریه رسول خدا تماشاوان بقیمت براستی اف خصوصیت پیغمبر اسلامی بروش دعوتوان اسلامی جی جوان خصوصیتی وی پار گرتیه دعوتوان اسلامی تجار مسلمان جی بسدم گوجوی خصوصیتا پیغمبر اسلامی پار گرتنه چی دما گودوار تجاری ده تکلیه وان گو بی انسان نیداره به قوم و عشیر نیداره به مالبات نیداره حتی به دولت نیداره چه دبی وکا پیغمبر خواه ده دل دجمن خواه دجی تخت آواده کن رسول خدا صلی الله علیه و سلم چاوا ددان استندنا خواه ده امین و باوردار بو دوی گو دعوتوان اسلامی جی ده همی واری حیات ده همی مجاری تکیلی خود امین و باوردار به دوی گو به تفگر خواه دعوتوان اسلامی ده دل دجمن خود جی تخت آوا بکه دوی گو دعوتوان اسلامی گل مسلمان به تفگر خواه به تجارت خواه به اخلاق خواه وکا پیغمبر خواه اول دل انسان مقابل خواه قزنج بکه پشتی گو دلی وی قزنج کر و دمی و پیوی ویجی وعزو شیرت ویجی و دلی ای مقابل وی ده تأثیر باندوری بکه جبر وی یکی
Resul-i Xweda sallallahu aleyhi ve sellem rastî jî di hemî warê mijarê de rê û rêşnî gokevn û pîr nabin û demê wan derbas nabin ji me re vekirinê. Di vî warî de heger em hinekî jîna wî tev bidin, em hinekî heyata wî bişopînin, rastî jî em ê serfîraz bibin. Em ê jî weke wî û eshabê wî belkî bi jimarek hindik, belkî bi îmkanî hindik, em ê mesafenî mezin û dirêj di demek kin de em ê qeta bikin. Belê temaşevanên hêja, sohbeta me yê siyera nebî îro li vêrê qediya. Hetanî hevgihîştina sohbetekî din emanetî Xweda bin, xoşiyê dibimînin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mîsala herî xweşik Resûlê Ekrem e. Rê û rêbaza mümin heyata pêxember e. Ew qasidê Rebbê erd û asîman e. Ew rehmet ji bo aleman e. Ew xatemê pêxemberan e. Di her demê de ew rêber û rêzan e. Siyera nebî wedbe Cezîra Erebistanê pêxemberê Xweda bi zarekî şêrîn bi we dide naskirin. Ev naskirin dibe heskirin. Siyera nebî riya we ronî dike we ji pêxember û heyata wî xeberdar dike. Siyera nebî.